South 3 bill to MLS om tak pi Baryl-I isangi somang. Deputy Speaker, we go into session kan nei to a boruak atlamuan oma a fel fire he house po azom le zualin ka sia kan speaker ro rel na fel fai tak mai kan han zom thei hi alom plain ka sia mic off top 3 record khachun han tapot maya chun zom lo tumila mar chu atlamuan thlang le lutuga deputy speaker ilom hu ve thawin ka ringa kan debater tha pani te kha an mai mit chinga an meng man lek lo mai ma se hei tu na tak chan lo chuak ta an nge ni an tha zuai deuh te point nin ka sia anh poni se he hauzom na hi kan zawai ku ta omani ti lai khale avong nung tu tur kan ni ti kha kan soinon ve duwa tin speaker ne na nang ma kal tlangin lom tho kan soi bok ani te chuan dimana lut ngal taila minister zom tak pu pc vanal ro demand ipoi mo tak tak vegan ni a hengzinga hian demand number som thumle pakhatna agriculture and farmer welfare hi bultanan kan manganga kum sang ni som ni paruk som ni pasari budget a hian noi sing ni sang li zan ni som ruk pathum point pasari bialda ani ti kan hmu a tin ni kum sang ni panga sang ni paruk bi a khanin hei kan ngai thak ang khan noi sanga za sunga le pathum ina tama ti chuan ni kum aya kumina tamna hi za zela som ni paruk point pakwa paruk ani a agriculture hi kan zawai kan ramtan mi puite tana kan nuk department poimo mai ani a hetizat maya chang hi atha alom hle maya griru ngai tuana kan lo seng ve na sa a agriculture lama hian ti tak seta tran kan lak hi angai le zual in ka ria a agriculture landscape kan ti te po hi kan hanzir kan zir chiana agriculture sector lama ezong tu te po hi ezong te tak tak ate ti te ang business dang ti pa ni lovin khanga insolving te po hi kan shia chua sarkar poina a shia chua a zir chiana troi a tran pui theina te a chom dol theina ang te po hi a pek hi angai lein ka shia tin kanram leilung hemi diversity of land and soil kan tianga tin ngeni lei thatna khani maya ma se soil health management ti khanin kan kalpui in ka sia hei te po hi a kalpui dan hi ria chian a tha in ka sia tin kan thil ti reng a hian kan rama development don chuan nung cha te ram ngo te na ator angai chang thrina chulai chuanin sarkar ang te po inianga kan policy ti hlotlin konga po hianin ecosystem lam kan ngai tua kan ngai pui mo hi atul tak zetin ka sia a kan mamo le lam kan nei na a le lam kan ti chia chuana imbalance don loving ka sia a chung te chu ka ngai pui mo zinga me ni a tin tuilag na le ling road te po hi pu deputy speaker ani na taka chuanin kan buai pui tam thokhata don te poi kan dong tam thokhatin ka ria maru chu in dai tak tak omlova tuna hian kan sen so to zong sung te hi han chut khom ta ila cost effective ani product ani tha a result a tha ti te po hi kan ena official te po na kan ena tuna zaute huan nei te project nei te na chhor chuang si lowaling road han lai vak mai ang chi te ni lo hian a chhor tu tur te tan khan khang kha hong zau de uta ila kalphung pa ngai aya thachet kalphung tharakal angai kan ti dewani chu deputy speaker te chuanin MLA fund te po hian ling road te po kan lai ve na sa mar chu dai tak tak theilova azwal za pui violent lo ti ang chau khania chu wangin tranpui kunna thoka aizong tu te hian tranpui tu sarkar kan ngak lel an ngak lel ma chu he sarkar hinin ka ria chumi konga chuan thei to kan minister hovin ma kan lak angain ka ria ani hei kan ram angin rampum angin green revolution mai ni lo hianin agriculture kaltlanga Mizoram income revolution nei tura ma kan laka kan tran ruala ke kan pen hi angai tak zeta pu deputy speaker zona huna khan crop insurance hi kalau chang thina ka agriculture hi ka changfu lo dewa chuwangin hi chu ka soilu tuk lo nga ma se zona pakhat minister zom takina min chan thei chuan crop insurance a hianin premium farmer te hi ti sak an omin ka sia sarkari na ati sak ania chu a criteria khasiat kan du dewa ngai midang po in kha an lo claim ve thei mai theya an lo ti ve thei an lo phu ve reng theya khalaya khan insurance premiums farmer te anti sakha engtia kal pui nge ni engtia nga claim thei nge ti lai kha khongai takin kan minister in min rek sak thei chuan
แต่ส่วน demand number som thum pasari na corporation hi han soive nge ka dua he computerization of IRCS office te tin zo tlang lama MPEC state an honga chumi noya CSC ten honga athak khop maya kan nge ni Mizoram in kan ram hian apoi mo na hi kan hriat thiam le zwal a thain ka hria a hei tuna hian cooperative society hi ka hriat swalo chum pu deputy speaker sangkhat zanga le somnga borvel oma chungzinga chuanin cooperators 30 an omrual hian thria ngai active to lo activity nei to lo te po an lo omve zel maya chulai chun a cooperators 30 na nge ni anin tunun theinan khanin awareness kan nei tun aya kan nei na sad le zwal ba ka a GIA lam te po hi apek theim ka hret sia lova hei RD lama te chuanin SAG an puinang chi te ha om ta a helama hen om VM ka hrelawa minister na chiang zo kanga GIA hanga society inform thar te po hi kan lo puya kan lo tran pui lo chuan an bana kan lo kai hi angai ve tho maya ni lo chuanin thia ngai tam tak hi an ron om chho zelang ti hi a lo oma tin NGO tin sarkar te ko shan te kan tho ho thiam ang hian cooperative society hi kan tho pui thiam kan tho ho thiam atul lein ka hria ani the chuan demand number som li le pasari na irrigation and water resources hian toite kan comment vele lokanga pu deputy speaker sangni somni paruk ni sari BE kan hua Vaibel se somkwa pakwa point pasari bial pariat pathum mania ni nga ni ruka khan Vaibel se somkwa pakhat point pani pariat ania nikum aya kumina san nahi zazela pakwa point pani panga ania hey irrigation hikum sang ni le pasari pu deputy speaker ka shed swalo chuan khanin agriculture atanga kalsang ania han chut mai point kum som pariat som pakwa borvel ani veta a eti chung hian circle shan pon nei chuang lova manpower an la pache em maya kan ram akun na thok tu ten an mamo tak department an ni boxi a chulai chu a in phaman lo lein ka hria a tunai tran lak pui deuh hi an ngain ka hria a changtu minister kun na tho lam nge ni tui em she mai kan neya chak tak kan neya ani hian enzuizel tura kangaya kan ramina kan mamona na sa sia chuwang chuan irrigation department te po kan thuam chak le zwal angain ka hria tin solar energy hi solar energy mga tuilang na tizok te ang PM kusum tizong kan soi mai la he hi thalai hianin aman le theilo deu ni hriat na hi oma ministerin remati chon min reactura ngai la heta hian kan tran le zwala ngai don hle maya Vaibel kashiat swalo chuan pathum point panga pali kha budget a PM kusumbi ka khanda sak anin ka hria a chu mangte chuanin tunai changtlung zokin an kalpui theitura ngai ta ila tin pu deputy speaker hemi agriculture lam ka soi zodon si a pakhat lek samlu khai lama som project pathum poimo tak mai kan neya department po in min ron survey sakto a an ron endika ti chuanin an malang na turte masop tam tak an ron nei kan lom em a kan lo nga khlel ni chuwang chuan a thei anga rangin min ron ti hlotlin sakse ti in BLIO in nangma kal tlangin request kan siamani minister zom tak pi la rin pui demand number som ni palina health and family welfare department a hian somni paruk somni kum som sangni somni paruk somni pasari chunga demand for grants kan hu hi noi singkwa zakwa somni le pakwa ania budget kum pui tangin ngai thak ang khan zazela panga point pathum pani ania salary sa po kum masa ain zazela pathum point pali pathumina pung ti kan huwa alom om khop maya pu deputy speaker ka soi nge du soi man lo ka lo dewa oma chu health hian a wholesale dewin kan soi mayanga mizote kan in sun na tam tak van duaina kan to tam tak hi ahun lain loveng theila prevention khalo pe theila chuan hetiang hi kan thleng mai lo mo ti tur hi a om nualin ka hria hei hi healthcare mi pui ban phak kan nei thin lo wange ni ka hre thiam chia lova in entir te kan harsat em atlai to nuwa apoi to nuwa ti dam theilo stage ani to nu hian dam doin kan pan chau thin ani chu achan ni beralang chu kan budget a hian chung ko tina hian dam lo hi ahwam tel theilovani chulai chu healthcare kan nei lo wangin kan hrisel na hi kan compromise na salutuka chunga wang chuan nun na chan thei tam takhi chan lovina omni in ka sheve a thetianga mitin ban phak healthcare alom hi kalom tak zet ani te chuan IVF chungchanga hian
he session a ngei po hian ka lo din pui ve to a minister in khongai takin malak na engi an khenchin min ron react sela hei hi chu tun mai ni lo na kin zela ta na mizo nula nu le pa in siam te ta na thil tangkai tur ani awangin voina hian ka soinon lo thei lovani tin rualban lo pension ti pun tum na hi a omem ti in zona hun ni lo ma se zona han siam sham ka dua gan minister in min chin sia sakin ka shia a ngak lel takin khami chan na ka kan lo nga ka nga ruang phur hi pu deputy speaker a top na lamatan kilometer sum ni china ti ni a hei kan biala ti hianin so sai khama kon te lungleng hual ngau song zong zong so kilometer som ni civil hospital changa te phei chuan atling lovani chu wangin in sen so na maya khongai takin kilometer som ni ti kan bi thia lai hi en non the ni en that the ni a tlem zo ke mo a kilometer ni lo hian kalpui the ni ti lai kha voina hian kan soi ve du ani soi turatam hle maya meichia hanina po WCD lam tepo han detail sham trying ka shia a hey an BE te ka soi vek to lo mayanga helaya bana kai nuaya departmental innovation challenge health and family welfare te poina directorate of ayush project siam na khanin pani na andong ti te kha kan sia kan lompui tak zeta thei to pin itrangang u he abik takin voina kan demand pani phe hi chu kan ram le nam din chwana tur dam na tur ani ti lai kha ka soi thei tong ni sela pu deputy speaker he dimana sumle pai lo lang zong zong kan share to lo mayanga heng hi ezon na konga te sel na konga te kan hiang nara ma kan son theinan zai takaman ani theina turin pas ngai turin karon support ani kalome tuna